Normal ken yam ka nas dial content barwani lingwa seme bane le lani update ke query ka manana chi talk no ka jabeli rak gwas me gore jeno bia more information bia ka link na me update ke full update me de kon diar dan palping ke liang de ka qui ko ran chi to ko ngai kon dial kon lat ko de rewi ke South Sudan take developing store mi choda lat ke jen query ka manana chi to re wishin winemi ka ta danan chalat ke jen bana more information bana keleng gwasmeni de kon rodan palpin bo keleng de kan kono ni ami jiram jidit gor jeno jin dairy channel me dairy support dairy subscribe ko mi chete keller mi breda chwa mala shube keji manda ngi kone anu te to ngwanong tada lat ka rodien ray wichin bine mi te ban linkel ko gor kono bu kon diale bana ka ngajeno ko ngone to ko ki ngumi cha plan ka kwinen kon ni chiriar ko ngai kon diale no te ga de bej long ti chirian la te cha ngai ke cha la dana jemanda ngai kon no everything cha ka plan kuma kirmi ya dit ka ja report me ban jelingo gwa ka do badan dong deran der jelinga je ko ngai kon lat ko dino ko nguni no mo der gwa no de koran palping kelinga please an wala chanka jan jogu de kelka pai dio kuron kina dangro widi jan dangro de bakel bana information and kono lorudien kaliang bana kaliang gwasame to kon ka to ngwan long to gor o de kon gangach ko de te to ngwan to re ko re dana ci to kene ngwan ce gana galong cha kuma spele ayo cha ga ce kaka mu cha ka kai ka gaje kantin kona chito gwasamo ban ngaje no ka disha plan ko mi kirmi ya di take a contract by the way di chatan nika gwat mi shiwe so kan contract da to wa kum kirmi ya dit take a chatan gwada me man bana kula ngaje ne man dong de koran palping ka kwide odi gwada dan ci kori to tin ka jabeli rak ejen jabeli rak gwada danen to ke kametin are kuramo wa toka gwada chalke kor kaltan kor kaltan mo jan gwada danen latka mining tin ke de ko lar no tetke dapten da mo tetke je ku bran be shemane ba ko mi terminan ngai kone runen tongwan ku gele survive je ka lon ke be je lon rei wicha ka juba chane lar juba so and this mining place chiwone jangten long so gwan mi ten jangten so plan di ne shi kan relika wobil lenin wani Jonathan but chi jan shanganyam so bana report bana jeling gwaza mo chala do shirega mo che talk chetene to wani anekten re kurana che talk ka jabal Iraq gwaza chalga mo kor kaltan ke report chala gwaza me wa te kane tila dini tishiwen gwaza moni wa chiga na chigan ke nakke chikan base mete dini tin bakwala kujeno ke dini ken dini aspelle tin pinker mi yadi wala kangane ke ne ko la ngani nyo karodian so miche na me ka ta dan chana ne ka je wa na chiga chum ne ka jan bangwan dio ko je ne ke nyam ka ne jan baro te which cha report ma chalat so ka tayen ya me shi reg me to ko je shagu jeno de kume kirmi yadi dong telejeten barawati ke company mishi ngad tan ke nyam che contract tan before kanana ne company namo wajen che take de tan so de tan toni ka ta dan link kone je ko bina ko te ga tin wa company mo dong de jeno take tit nyokan place mo chali jabli rago te kote ten won che jan korniam ka kor penete pai wene shi kor che tok ngai kon diala kore che tok chana che kanak ni ngwado mi kor mo wa tok te ne ti pen ko de kan daba de kan tet so ngwado mane mi pen ko de dab de jette don je jojen o shinediti shi kan goro bigana bi kan ka mek ngwado dan che ke tok ten so ana mane karwade cherek che jeno okay mi chere che je nongo chapel ko china chi glune ko mi te community mi loka ko andora wate ko tena mani netin kontin de kono cholo no
te jangtin ka te mchala bano tana da tin wata gatin kan wara kwa ne tin ta kam mining side la miner kin re kon tat ka da ka ripon me shajek but kana kula confirm no exactly tin watan wal chicken tin but me chala do te tin wari ndang ro de tin na ka ripon me chala re ne den kontin tin chanak ko wa maka ne na so biya ngaje no di en gwada dan en nagana tangi jebli rak shika jankoro di en chana kono so even others dore kokin cheriga mo chatuo chinere ngwan chikana condemn kata dan en cheriga me chatuo je but shimen chalari ne wona wati ga contract mi cha ta ni kenyam en contract mo dio ga jeno dong da la jen company mandan dong nong rek cause mi cheriga mi chatuo ka dor chal mo kor kaltan ka jebli rak dere nyudo dio je take tichare la kam shar organize no chinere ngwani gane condemn man ta da na chireke tuoga je but still ngode kan more report kan no chalat bon point en kum kirim yadi te garam chikana jakan winemi ami gane jagwada da na malat ke mining tin ke gwada cheke tokten so aram da na gane chol gwaza mo de kono chol no arami mo miladi nya wacha de nya jakaken tikim yadi che de nya jak so de kono kularo nene ala gwade kwenishan ko en that place territory namo ne rekonti tin chika spele ayo ka chika nas la partner konti dor ke ne den konela ne kirmi yadi de kanten wenamo de ko lar no SSPD abjente gwa jente ka control ke liwo ka jebeli rak ko kente ka control mi je tireng mi je tuok de tin SSPD so Sudan People Defense Force enyok ko damne ke ne kontin tinde competition karoden kan jang kene de kontila SSPDF KSPLM SPLA tin pinkir mi yadi kan ta competition ko ngam de gen gold mining mo de da je control ko jan gwada da ko yo kwa ga jekten bane tite de chikulo liutine rudi and yala waken just kalana ken chika de ne you know chire ko je gwada an ti dor che tokten mishala do diego jeno dongda la ken dur mokorwade de no wa laro chinware chika weten Nuer by the way tel mede kan lelga central equatorial chem yala ro shane jandang ro wi di sha na ka etelet ka gen gold mining ke report ana chalat so kana confirm no of course but bukon yala ngajen wonene mi chireke to la to kan gwada mo gwada ko no mo ne de kon la victim always ka jang ko kan ne tin content cha all the natural resources cha ko pai ken men kwala ben longo kum kirim yadi bele ne ko ken ka kan ne content ku area ku je control anyo ki jen first time man de na cha nyo ko mullo ke kum SPLA ayo ata na na cha go nga je no to je SPLA ayo to ge tetan SPLA ayo to ge tet SPLA ayo to ge tet ko di shi kan ne content kwa area mo kwa control ne kwa area mo control ke ji SSPDF kana campaign content kwa area mo kwa control kan ko en campaign katen campaign to tone tikan kalan din milet kana take a competition so mi jojo gwano take mi don de kan la de kan ko de kan to ko te ga tar kam ken ko kan de kon take a competition ka kan de kon je ga yo telekom SPLA ayo mi de ro nang tin na mo ka tele ne tila de interten so jukum SPLA yo charo da shu distant chirman dara ngai kone kala do we are not part of manana chitwo anu de kan de konden cha tin cha nak chilo da jat ko cha kan ko ngai kon diala kuma SPLA yo che credit ya nanga ka misha dunde so jang cha jo run and place mo SPLA yo kan ne condemn we are not part of that so na me de kon diala ngai ka kuje mo shi kuma SPLA ayo charo da watch shi kuma SSPDF cha kaiten we can investigation we can lat na me very clear long cause ne tinatan ko video ni chana ngana online ko let chen nyen ne ko la ngwana ko din another report ya lat wa kan ngwana ni mi sha kan di almost kame cho kuma kirim yadi ko biga kor bi ken geter da ko tede o shi kor chedeten ko tene di loka kane ten naka anyok central equatorial tenen anaten tene ne kontila tin la ji ko tura tin ka kan jang so mi tem cho laden wini mi la dala kam jana ko ren ke tan den kan tin kon la ji ko tura but chin ware chicken ten wini mi dong de la Nuer mi jen re ko juba dar ko lo welat mi cha ma ko no leta but still bone all the mining place can dial cha ka occupy to need ko na jang so any things mo work natural resources cha South Sudan is net in kokien cha gagraten
so na me am chora lat kare ga dan chitwo ka chanya dang red badda ka pa diok ron kin dang ro i jandang red bakel kwa mi cha ne tong wan cha nek tin wuken ne kan de choko jan bang wan ke po dan chalat ne tin konin ten wan mo de kon dial te ka ngach no na cha de perwe jin wona ne en company no company mate gwadamo company jane si company ne dial jang kan te company mo ne jang kan le rodien ka rodien on so mala dia no te kan wari ci ro ci gaden bol ka jana mo kuma kirm yadi de kan te kona te kariek as long as kim yadi jaram nan terering ne ti nyod jeno be terik to ngwana beto so ko kuje mon de kon dial te ngach ko ko ci tok tel ne te kon te la gsp la yo tel ka tetten ka tel no tel ka tetten ka jang ka rodien kana competition kana kon te gaten ni ba company ba time before kan kor makana to nyod jeno that something suspicious ko te me chata ka jen quick gold mining me jela kona la ni chang all the natural sources nanga ke jang nang ka shi man kirmi yadik right now ci kona chunen ci rega mo chato anyok another report bo mo donkan kon dial ngach gwege jeno dong me bi tiji Uganda people defend for dong de tetten ko ngai kon dial madan let kana ka mun South Sudan don't take and get it in therapy support for second get it in con all these people ko take a competition ko de kere so Sudan but they can go jemnen yenate Uganda people defend force take a border dung South Sudan ka take and bonne take an ke base point na dor shal go South Sudan rei which so munyo de no there's something there magoro ba language ka rob dan de gukije anyway jan report an go de nyu akon ke banyo jikan other report betamal